whātu I Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia I le nei au auli. Na matoi whata ia lali e tolu tasta sanga o Dylan Alcott ina ua whaamaonia o ia ua whiriwhiria le malo e vea matangata Ausetalia o le tausanga Australia of the Year 2022. O le rik siampini te nisi ua vea nei maulua I tangata iei mana onga tūmau ua mawaina le nei wha ilonga taru mai le ono spulurua tausanga sa whatau nu uai le nei wha moe moe le tunu. O le rio Dylan o le ali taia mai le taalonga le mai o le Australian Open o lo whanga solo, a wa atora luas putolu wana taalonga Grand Slams ua manu malo ai, ma umia fo ipine auro mai taalonga Paralympics, ma o le rua iari ua manu malo ina tūlanga o le Golden Slam I so se taalonga tenisi. Elena o le paule o le tūlanga wa whiriwhiri ai e vea matangata Australia o le tausanga, o Dylan e lawilo fo I le atunu I rana ngā ruenga o le sosonia I tangata Australia e iei mana o ngā tūmau, sa ia mawaina fo I le Order of Australia I le luafe maleiva I lana au aunanga I ta'alonga. O le luafe se furufitu sa whatu nai le Dylan Alcott Foundation e mawaia manoa skolsipi mo tangata Australia iei mana o ngā tūmau, mai nā te whatu nanga fo I mawhasosoani I music festivals mo le community. Na ia whailoa se whatanuanga I rungo le televise le tau na nei nā, la whaongale avanoa ua ia maua e whina wātiri ai moni a avanoa, mani whamanianga mo tangata iei mana o ngā tūmau I Australia. Whamai Dylan e fia le avea o ia o se tangata e iei mana o ngā tūmau. Whapopo atu ia Dylan e toa tolu isi wa whamniaina le Senior Australian of the Year wa mawaina Val Dempsey, fitu sutasi tausanga o no lana au unanga wa sidia maririmas fu tausanga I le St. John Ambulance o se volunteer po se tangata ngarue fue au no masatutongi. O le Young Australian of the Year wa mawaina Dr. Daniel Noah, mo lana au unanga I tangata reingi mea no fuai, homeless, na ia amatai naile Street Side Medics e fesoso nyai I New South Wales. O le whainonga na local hero ua mawaina Shana Wan, mai New South Wales foi, molo na sao le sui o le awala e tala noa ai ia tangata ma community I le whaungaina o le awa malosi. O le solo o whainonga inai I le atunu a tōne nei aso tāua I le tala whaasoro pito Ausetalia. Mai siria mara se fulu ono afe tangata wa vema sitsenio Ausetalia I sauninga ese I le atunu I le so e pei o na whaatuna ngai. Wa moria nei leo le rio Abraham Hamsey, ma wa avena mai nei mai Queensland I sini e tali o na morianga ese. O ia morianga e ofia ile whanaino se tangata ma le wha moe e whasioti a toai ma morianga taua o penga. Wa mai le ABC o le whamtaranga leo o whaatere na lapta ia le nei ri I le tūlanga o solu tūla fono, ma o le poina o Hamsey o le lipoti le tamai nei le mata upule nei o vesinga I le vau ainga e lua o Alameddine ma le Hamsey family I te tonu sini. Mata wina e Tala Fou le whai te tele o neive vesi, ma wale na o se to atasi fo I wa mau waise soifua. Moli mawina le to tele o tangata I sini nei e whaalawelawe e toi titi lava ta I vai yaso ma whailua mai e leo whaalawelawe e tutupu I le vao nei a inga e lua, a lo ngāru lue pele o leo e sa iria I lato uma lo o au fiai. Wa tele teimi wala mati ai soifua tangata lau tele mai nei whainga, ma whai mai leo to whana pu ina mai sini lava ye lea sona nafi, ma ufuafua tutu na I whamsinonga I Parramatta I lea so. Whai titia lau whai o tangata tau fia I whale mai o le COVID I New South Wales, ai to luas fulwiwa wa whamaunia mai wa maari riu titono le luas fulwhaitu la taluai. Lau whai o tangata fia le stete titono lea piriota I luas fultasiafe ma le tolu se fulu, e o mai le teminei e lua afe fitse lau iwa se furu whātangata o le o whata o tori e pēri whare mai, ona o le wha mai, o le au whai sa iai mua e lua afe iwa se lau whāsfu tolu. Mai Queensland e to iwa wa wha mawina wa maari riu ma le se furu tolu afe lima se lau lima se furu tasi, o tangata ua afia I tutono le luas furu whaitu la taluai. Mai Victoria tolu sfuru lima le au maari riu, ma le se furu tolu afe ma le lima se furu fitu o tangata ua afia. Tasmania wa wha mawina e to atasi le tangata ua mariu, ma le fitse lau se furu lua o cases fou. Olo iai po lengo le lau tele e ina toi oso mawarunga le au whai o cases I vaenga ese o le atunu, ona o whaatasinga ma por kalame wha solo o le so, I le wha manatuina o le aso wha pitoa mo Ausetalia. Toa whātangata au fia ini Tala Fou se toa tolu wa ripotia mai na manunu e se vevesi, tūlai mai le tu isi fo sini le fia whina nafi. Whai mai na wala wane leo le no whanga I Rose Place I Leila Park, I le teo le lima I le fia no li potia whaapea o tangata sa wha upenga ina I pate baseball, la au mau o mea whaapea manaifi se tulou, sa au fia o mai le vevesi.
E so sala ese le tau watu leo a se taimi muriane o lo ta ue li poti me le ala taiva na ave na ia se talavou e luas kutasi tausanga e tong fitia le whanama i Blacktown. O le isi talavou se fulu ono tausanga na tong fitia fo i le whanama i lei manuanga i leulu ma le tino, ia ma le isi talavou se fulu ono fo i tausanga na ave le whanama i Westmead e tong fitia ai. Hoa maunia leo le toa wha umalea sa o fia i le bevesi. O lo fai nei so suenga a lo taro sanga leo ni se sira fia fam talanga le fala blave ia fe so son yane ma o telefoni se ripote fa pe fo linga o ni sina o fia le bevesi o ni talavo mai le Pasifika. Tala mulimuli na Italiana se tina mai Queensland na telefoni na watau mo fai le ofisa le Ausetalia fa so ta yatu le pona po e va ilo ia o ia leisi wo fa mnia le fa ilonga mo le ta longa 5 miliona. Pei tai o le tau nei wa leilonga se tanga e whaia le tina ina ua ia toe vidi ina le numero o whaafia o na ia misia le wala awane ilana telefoni ia mailo ai o ia le isi ua vaelua ia ile 5 miliona. Wai mai le tina toe whaatau atu lava lana pepa le atapunia le taalonga le fia na nafi ina ua ia iloa 5 miliona le whailonga. Na ia ta ue le au whaasalalau o le amoa i whaatau se ta avale si ona tō lua o na ua whaisi tuai o lana ta avale o loo whaalua iai. Ai mo ia o le a whaatau se ona whale fau. Lo tau mwhai le company e fiso ta ile isi o loo man malo ile isi 2.5 miliona koe mai o le tangata mai Western Australia. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia nei fo ia wauli whelo i tai au soifua.